27 कॉन्ट्रॅक्टरांनी तांकां शोकॉज आमी इश्यू केल्ली. त्या 27 कॉन्ट्रॅक्टरांनी रिइन्स्टेट रोड परत करिसर डिफेक्ट लायबिलिटी पिरियडात जितके रोड आसता तितके तांकां परत टेंडरींग करपाक बॅन केला. हॅन्स फोर्थ जो पर्यंत ते रस्ते रिइन्स्टेट जायना तो पर्यंत तांकां दुसऱ्या कॉन्ट्रॅक्टरांक बीड करपाक मेळचें ना, नवीन काम घेवपाक मेळचें ना. अप्रॉक्सिमेटली आतां पर्यंत 30 इंजिनियरांक EE आनी JE तांकां शोकॉज ज्यो आसा पळय न्ही त्यो शोकॉज इश्यू केल्यो आनी त्यो शोकॉज इश्यू करून ते तांच्यानी ताजेर विजिलन्सांतल्यान इन्क्वायरी जातली. वेळ पडलो जाल्यार इट वील मायनर पेनल्टी किंवा मेजर पेनल्टी आसा जाल्यार मेजर पेनल्टी जातली. रस्त्यावेल्या फोंडकुलां विशीं गोंय सरकारान खर निर्णय घेतल्या उपरांत आतां केंद्राचोय रस्त्यावेल्या फोंडकुलां विशीं खर निर्णय. केंद्रीय मंत्री नितीन गडकरी कितें म्हणटा आयकात. We have world record, 7th world record. And now I am seriously thinking that I should have a world record, that how much people I am going to suspend, how much contractor I am going to blacklisted, and I am really eager to do that. I am not going to compromise with anything because the quality is the priority. And whatever the new innovation and research which are available in the world, why you are not going to accept? What you are this rigidity and conservative approach is creating damages to the future of our country. So I feel that with the World Road Congress, World Bridge Congress, everywhere in different part of the world there are a lot of good things are there, good standards are there, good successful practices are there. Why are you not making one world code? And whatever the country they feel that they can accept that.